Ka Central Executive Committee jong ka parti Hspdp henen kasngi ka khar tarik Risau kala shim ya karai ban Kyrshan yuba Eugeneson lingdo kertong ka UDP na ka Mawphlang Constituency ha ka election chiteng samoy ka banlong ha ka live ho tarik mentau benai. Habai day ba ka maurang kenang constituency ka parti UDP ka klam penyang kertong bad haraja bala constituency ka UDP kala penyang kertong henrei ka Hspdp kamtan ye banong halor katei. Ka Hspdp ka kwa banya kundu kum ka Regional Democratic Alliance banya kundu lang banya kran kumno banyai hakane ka election siteng samoy ban Punjab yu kertong ka UDP na Mawphlang bat kane ka Kyrshan kalong ba ka Hspdp ka kwa ka jingteli ki sang riulom UDP kum ka parti ni tentip syara UDP bangin ya syong kerki ru ya ka hari meeting tang begin yo ban ya perkhat khamha kumno bang tur sekrang ni ya sekrang ha ban ya leilang se campaign ni ban Kyrshan ni samla na ka ban ta ni ka election tenrei agwede pada bat giwe ki konstitusi kum hapo raja bala kemdon e ban on bat hapo ka maurin kene ru nagalian parti non e ban on na marba nagalian UDP ni ka ade kemdon kan jongka ko te kabar pada ni don ka jingpen baik bahaka spotrik jong November spotrik jong November jong ka desmen kabalong do jingda san pulai di kisnem jinga ganti jong ka parti kalong do kasnem ka bangin rakhe ya ka jingda san post nem ka jela megalia te kum ka parti ka blaseng hasua ka jingwan ka jela megalia kabai don benta bha ha ka jele ya ka state movement jong ka jela megalia nadu ka badang dai bat ke APHRC hadu ka to bayo ya ka sub state bat kumju hadin ba Hspdp ka teng se khama ban yele ya ka full fledged state po ka jelam jong ai hoping ka bala don sipun ru ki volunteer ki bala sha set patop ha shlong Lani Hagwati kapor dos ka Assam kum ka parti kabalaya sanpus nem ka arta jongka ba sanpulais nem hagan ka sem shoban yo ka state Meghalaya nim sudai ban klep ya ka contribution ho jong baro ki hill state fighter lagi long ki leaders ni salute yaki ka parti mau mai hoping the way you state leader atau kepor banile ya kaneka hill state movement harengkat jong kiniki volunteer pat kibala sa sitong tapi spangut kibadon hajir ni sudai baka parti kan kenma burom yaki bat ni le burom yaki ban nomklep ba kila don benta ban penyo ya state Meghalaya Pura ka Hspdp kalau dia ke parti ke pemerintah ho upai ba ai ke mandetang arngut ke MLA tenrei nimkwa bangin penyeng ya kani ke election nomor kumbong menai ba mo ni don koi pa ke jing ya kren juga ngani ni kwa kan bala ba kata ka RDA ni ki parti lu manwara ya ke jing ya krela wat lagi pala ban ya kren sepang kata ka unification mo tenrei ni kwa ba ni pen isya ka jai benri bang gidon kum ka parti Hspdp ban ya trailang bagi parti belum lepa mo ban Kyrshan lang gawe kum ngale election dade di ba election dade batka UDP ni kwa ya gadi ban pen isya ba bi dan terus kebut dele mangis lagi UDP kalau petang bangin ya mo tempat gabut dan ni tempat gabut kata ke mesin ban jadi lu marwan sakma ban telang kam ya habsu bat nginang ya ngilaya rai bangin nang penhasisu ya di bentar ni telang pagkatag kita lang gajui kalong for the larger interest jong kacay video jungi ko in the state UDP to port kan penpautang na marbang gilayo bariya kren sho ba ngi president ba secretary dengi ong yaki bangin ra ka sisi mo te matang ila ai ka unanimous decision man Kyrshan ka parti ko tin ni lang ba ha ya ini lalong ka meeting jong ni nonggelam ang ki president ba secretary sendiri orang bayar bangin aish di pajak bang pensaya ke jing Kyrshan jongi tak bangin don hakan negara sisi bakum ke parti berwepat di sini di